amajoro y'amaganya y'amivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka. Banyarwanda banyarwandakazi, buri mwaka twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Dukomeze tuzirikane kandi duhe icyubahiro izo nzirakarengane zahaburiye ubuzima. Twibuke twiyubaka. Dufatanyirize hamwe kurwanya ivanguramoko iryo ari ryo ryose n'ingengabitekerezo yaryo, kuko ari byo byagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twibuke twiyubaka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya y'amivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka. Twe nk'urubyiruko dufatanyiriza hamwe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kandi turwanya abashaka gupfobya cyangwa guhakana jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ibyo tukabikora tubibuka, duharanira imbere heza. Twibuke twiyubaka. Bahanzi mwazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ntabwo muzibagirana mu mitima yacu. Tuzahora iteka tubibuka. Twibuke twiyubaka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya y'amivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka. Rubyiruko, dufatanyirize hamwe guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 binyuze kuri social media, tubabwira ko jenoside yakorewe abatutsi ari amateka yacu tuyazi, ntituzayibagirwa. Twibuke twiyubaka. Genocide never again. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya y'amivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka. Kwibuka sinzigo sinzika, kwibuka ni intambwe itugeza ku butsinzi. Twibuke twiyubaka. Twebwe nka Buganza TV twifatanyije n'abanyarwanda muri rusange kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twibuke twiyubaka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya y'amivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka.